Pozdrav svima. Hvala što ste došli na webinar, popit pivu sa Tonijem i sa mnom. Samo volio bi čuti prvo da li se čujemo, da li vi mene čujete normalno. Okay. Ideja znači je u biti da ovo bude nekako casual druženje gdje bi vam ispričao neko svoje iskustvo prvih 6 mjeseci u The Guardianu. Trenutno tražimo developere i developer in test, znači za quality assurance, pa vjerujem da je potencijalnim kandidatima cool poslušati unaprijed malo o firmi, projektima, ekipi, kako radimo, šta radimo i tako dalje. Sada, zašto webinar? Pa Crew, kolega iz Quality Assurance-a, je imao webinar taman prije nego što sam se ja prijavljivao, negdje u 1. mjesecu, tako da znam koliko je to meni u biti značilo. Sjeo sam se u kafić na kvartu, naručio pivu i da poslušam kaj Crew ima za reći, to jest tad ga nisam znao, pa nije bio Crew. I na kraju me, nakon tog webinara, kroz webinar me full zainteresirao, tako da sam došao idući dan u The Guardian, taman na festival meetup. I upoznao ljude, kad sam skužio, malo su me profurali tu po firmi, rekao to je to, znači ja tu hoću raditi, prijavljujem se. I eto, prijavio sam se i sad je 6 mjeseci ovdje, pa da sam ovdje, pa je prilika da ja odradim neki tako webinar i nadam se da nekog od vas zainteresiram da se vi prijavite i dođete kod nas raditi. Vi mi slobodno u bilo kojem trenutku napišite pitanje, imate gore question and answers kao Q&A, pa onda na kraju webinara ću vam odgovoriti, tako da slobodno samo širite. I samo, nisam se predstavio, znači ja sam Filip, radim kao junior software developer u The Guardianu ovdje i kao što sam već spomenuo, 6 mjeseci sam tu, volim backend development, to me full zanima, radim Python i PHP, s tim da Python radim privatno. I u zadnje vrijeme hvatam malo i Node.js-a koliko stignem, volim i Golang, isto malo se pozabaviti s time. I ono što me nervira su forme na frontu, pogotovo u kombinaciji sa pop-upovima. Pored mene je Toni, to je ovaj desni lik, ja sam lijevo. Toni je team lead i voditelj development. Pa, znači, neka ideja je u biti da prođemo klasičan radni dan jednog developera ovdje, znači iz moje perspektive, naravno, svakom se to vjerojatno razlikuje. Da bacim malo osvrt na to što sam naučio u ovih 6 mjeseci, kako se to odrazilo na moj mindset, kako sam se ja promijenio kao developer u tih 6 mjeseci, način na koji sada radim. Toni će vam malo ispričati o našim projektima, o vrsti projekata, šta radimo, kako radimo i na kraju bi malo pričao o kulturi firme, to jest kako ekipa kod nas brije, kakvi su ljudi, koje su im vrijednosti koje imaju. Što se tiče radnog dana, ja, na primjer, nisam baš nekako čovjek za rano ustajanje, tako da ja dolazim negdje oko 9, pola 10 na posao, pa ostanem do 5, pola 6. Mada imamo opciju, znači imamo fleksibilno radno vrijeme što se tog tiče, neki dolaze u 7, pa odu ranije i to. Imamo opciju, znači remote rada, ako ne znam, neko nije baš, ne da mu se dolazi taj dan na posao, može javiti slobodno PM-ovima, čuj, ne bi sad došao na posao danas, pa ok. Ako nema nikakvih ozbiljnih sastanaka taj dan, nema problema s tim, tako da to je cool. Mada nije sad da možemo neko biti full time remote, to još nismo, za sada nismo je složili. Znači meni je to dolazak na posao negdje oko 9 ujutro, pola 10 i uz kavu i cigaretu na terasi sa kolegama koji su došli u tom trenutku, malo popričamo o što ima, razmislim koji su mi zadaci taj dan dnevni, koje su mi obaveze, eventualno prođem kroz, imamo te neki project management sustav, teamwork, prođem, vidim koji su mi taskovi koje moram napraviti, malo da si posložim, možda prioritete i da li imam nekakve mitove taj dan, da li se trebam nešto sinkati sa svojim voditeljem i tako dalje. Ja ne doručkujem, malo ekipa ima i zajednički doručak, imamo pahuljice, pa si ekipa složi doručak, jede i tako priča. Najčešće u biti ostanem i raditi na terasi, ne znam, meni ljepše, stalno sam u nekakvom roamingu, tako da radim na terasi, ne znam, radim u knjižnici, radim po hodnicima okolo, u biti skvotam po firmi, što je ljudima malo čudno, ali najrijeđe sam u biti na radnom mjestu tamo gdje bi trebao biti. Evo, Toni me trka pod stolom. Onda nakon toga negdje, ne znam, oko 11, najčešće pola 12 imam daily sync, to je specifično za moj projekt, mislim, o projektu ovisi da li postoje daily syncovi, weekly syncovi i tako dalje. Ja imam daily sync sa svojim projekt menadžerom i sa dizajnerom i sa frontendašem i onda pričamo šta bi trebali danas obaviti, jesmo li obavili kako treba što je trebalo jučer,
ne znam, kad ćemo deployat, imamo li nekakve probleme, da li neko je bloker možda ja nisam napravio nešto što frontendašu treba ili on nije napravio nešto što meni treba. I tako, tu u principu pohvatamo sve što treba, sve nekakve zapreke u projektu i imamo više taj nekakav agilni pristup. Ali kažem, to je project specific, ja sam na tom jednom samom projektu, tako da ne znam kako drugi rade. Petkom imamo edukacije, to je nažalost u 9, meni je to dosta rano, ali dolazim, trudim se. Imamo edukacije, na tim edukacijama kolege iz našeg tima iz developmenta, znači prezentiraju razne stvari, nove ideje, ne znam, alate, šta su radili ili nove toolove i tako dalje. A zna se desiti isto tako da iz drugih timova, tipa mobile team, da nama prezentira nešto što u principu nije toliko nama backendu bitno, ali zanimljivo je za znači isto da se razumijemo međusobno šta koristi i tako dalje. Naravno, tu postoji rad, to sam morao staviti na prezentaciju jer sam stavio sam fleksibilno radno vrijeme, daily, weekly, meetovi, edukacije i pingač, pivo i terasa, moram staviti rad, znači radi se, daleko toga nije samo zajebancija. Ali nakon što se sve obavi, što trebamo, nakon posla, najčešće se ostane, popije se pivo na terasi, imamo točenik za pivu, tako da ja ga, hvala Bogu, koristim. Ono što je bitno, ajmo reći, šta sam ja u biti naučio u tom The Guardianu, znači ok, tu sam sad 6 mjeseci, radni dan je takav kakav sam ispričao, pingač super, ali što sam ja naučio? Podijelio sam to u biti u nekakve dvije kategorije, znači jedna kategorija bi bila suradnja sa drugim timovima, to jest organizacijska struktura, to jest kako komunicirati sa ljudima koji se ne bave developmentom, nego nešto drugo rade. Mi to imamo, znači, u produkciji, tamo gdje ja radim, znači imamo front development, imamo design, imamo project management, PM-ove, imamo quality assurance. Meni osobno je bilo jako neobično da postoji cijeli jedan tim koji radi jednu stvar, oko koje se ja ne moram brinuti. Uvijek sam bio one man army, onda morao sam i testirati, ajmo reći nekakav mikromanagement vršiti to, pa ne znam, i frontend možda malo raditi koji nikako ne volim, ali ovdje postoji cijeli tim koji to radi, znači to je uopće nije moja briga, ja radim svoj dio posla, znači backend i ljudi koji rade, frontend ljudi koji rade quality assurance, izuzetno dobro to rade i mogu im vjerovati da će oni to odraditi kako treba i nije moj problem. To je nešto što je, meni osobno bilo dosta neobično, nekom nije, možda neko dolazi iz velike firme pa mu je to ok, ali meni je to bilo dosta neobično. Tako da, nekakav flow, ajmo reći šta ja očekujem od raznih timova, znači, konkretno sa frontom, znači front isporučuje nekakve slice-eve, radi nekakav tranzicijski JavaScript, to su sve nekakve finesice na frontu koje ja ne moram raditi, znači animacije i tako dalje. Dizajner, konkretno na mom projektu, je dosta angažiran, obzirom da radim jedan product web koji je dashboard, administracija ogromna i tako dalje za Ameriku. Kod nas dizajner, znači u mom timu je isto tako, ajmo reći, osoba koja se bavi domenskim, to je biznis pitanjima. Da li ima smisla da korisnik kad ovdje klikne lenda tu i tu. Nekakav user flow razrađuje, pa ne znam, da li se može desiti da se ovo vidi na 2 mjesta istovremeno itd. Ali generalno, znači, mislim, šta radi dizajner, tako, znači nekav UX i to. PM, znači PM je za te domenske stvari, najviše za scope feature-a, za bi mogli ovo riješiti sutra, ili to nam treba odmah, ili taskove dijeli, ko šta treba napraviti, da li je to front-end dio ili back-end dio, ili bi to dizajner treba pogledati, tako dalje. A ono što mi je u principu bilo dosta, kako rekao, iznenađujuće, ugodno iznenađujuće, da je kod nas PM omogućitelj, tako mi iz zajebancije kažemo, kao omogućitelj, a ne bloker. Znači, PM nije osoba koja ti daje taskove, onda se ti ljutiš na tu osobu, jer kaj sad ti meni tu daješ taskove i ne da mi se, tako dalje. Nego je PM osoba koja ti omogućuje da ti radiš svoj posao bez da te iko smara sa strane. Znači, nema nikakvih zadrška i tako dalje. Znači, ne može se desiti da netko ne obavi svoj dio posla i da ti onda ne možeš svoje raditi zbog toga. PM je tu da to riješi, znači da ti omogući da radiš kako treba. I na kraju imamo quality assurance, znači Q&A odjel, od tamo one kolege koje sam spomenuo na početku. Oni opet s druge strane se bave time da koji si napravio i website koji si napravio ili šta već,
je siguran, da su pokriveni svi edge case-evi, naprave testove za to, znači browser testove, integracijske testove, radimo i mi kao developeri testove, ali oni još dodatno popune onda sa svojim nekim magijama. Pa onda guraju nul u forme i ne znam, prevelike stringove i tako dalje. To je isto jako dobro, zato što onda ja kao developer ne moram toliko baš brinuti o tome, jer znam da postoji jedan crew ili jedan Vanja ili tko već koji će mi istestirati sajt i ako nešto postoji, on će to naći. Probušit će mi website i ne moram se brinuti o tome. To je znači ta jedna strana kao organizacijska i mislim da sam tu poprilično puno naučio o svemu praktički, kako funkcioniraju timovi. A druga strana je tehnička strana. Tehnička strana bi bila od najmanjih sitnica, tipa ne znam, kako bolje koristiti PHP Storm, što je možda smiješno, ali ja sam PHP Storm koristio kao text editor, bez ikakvih shortcuta i feature-a koje nudi. Kao PHP Storm ima bazu u sebi, to jest može se spavati na bazu Zikera. Tako da od tih nekih sitnica do ne znam kako se koristiti MacBook, isto smiješno. Ja sam dobio ovdje MacBook, nisam nikad si kupio MacBook, imao sam uvijek Linux laptop ili Windows i Isuse, ne znam kako sad da copy-pastam, kako da bilo šta da radim s time. Do nekih ozbiljnih tipa, ne znam, JavaScript, na primjer, nisam uopće radio, jer frontend mi nije bio tad uopće zanimljiv, sad mi je malo postaje se više, ali JavaScript sam naučio raditi, mislim da sam poprilično dobar sad sa njim. Shvatio sam kako naravno funkcionira onda frontend sa backendom. Do tad sam bio samo backend i uopće me ne interesira šta se dešava na frontu. Sad razumijem točno flow šta se dešava, znači kad ti stisneš što, kad se ta forma pošalje, na koji način se pošalje, koji podaci se šalju, šta ti treba, šta ti je bitno i obrnuto sa backenda na frontend. Framework, rekao bi framework, na primjer, konkretno i2, znači tu radimo i2, sad prelazimo na Symfony. Za i2 sam čuo samo, ali sad mislim da sam ok sa i2, da ga ok znam, ništa posebno, ali mogu stvarno napraviti neke stvari u tome. I oslobodio sam se u principu frameworka, u smislu nije me strah frameworka, to tako funkcionira jer, ne znam, tako piše u dokumentaciji, nego otvorim, pogledam internalije, šta se unutra dešava i to vrijedi za sve, mislim, ja koristim privatno Laravel i Symfony i to vrijedi za njih, znači pogledam šta se dešava unutra internom frameworku, zašto je to tako i to. Taj nekakav strah od tog nekog koda, od frameworka, u principu oslobodio sam se toga, ne. I masu random nekakvih stvari, tipa, obzirom da imamo te edukacije gdje ljudi iz mobila, iz fronta, mi iz backa, jedni drugima prezentiraju neke nove ideje, toolove i to. Tako da se može stvarno ubrati puno novih stvari koje ne bi možda googlao, ne bi se sjetio, ne bi ih našao. Nisu mi možda bile interesantne, ali kad sam pogledao prezentaciju koju je kolega držao su mi postale interesantne. Tako da, ne znam, sjećam se kolega je držao napredno korištenje inspect toola na ovom, to je konzole ove dev na Chrome. Nisam mogao vjerovati šta se sve unutra može. Znači ja sam koristio doslovno inspect element i sad pogledam taj HTML i to je to i konzolu. Onda kad je počeo tamo nekakve screeninge raditi, skeniranja i performance i bože sačuvaj. Tako da to su neke stvari koje definitivno ne bi znao da on nije održao tu prezentaciju. Sad nekako sa tim novim znanjem u biti usvojenim, naravno da desila se i neka nuspojava, to je promjena mindseta. Šta mislim pod promjenom mindseta? To je u biti kako se ja developer bio prije, kakav sam sad. Znači šta mi je bitno sad, šta mi je bilo bitno prije. Naveo bi definitivno, naveo sam ga zadnjega, ali ću ga reći prvog jer mislim da je najbitniji, hoću to odmah proći, a to je taj neki problem solving skills. Mislim da to definitivno najbitnije što sam ovdje naučio, a to je kako se suočiti sa nekim problemom, sa nekim zadatkom i na koji način ga riješiti. Prije, znači kad bi imao nekakav problem, googlao bi, ok, da li ima to negdje riješeno, nema, ako nema, ok, ne možemo to riješiti, napravit ćemo nešto drugo. Korisnik ne može uploadati slike, čao. Ali sada, znači, ok, kakav je problem, šta se tu dešava, znači razlomim ga na manje dijelove, znači ok, jedan problem u principu se sastoji od više manjih dijelova, idemo te manje dijelove napast pojedinačno pa vidjeti može li se to riješiti pa ćemo vidjeti što nam je ostalo. Ako riješim sve te manje dijelove, hoću li riješiti cijeli problem. Kako apstraktno u biti razmišljati o nekakvom problemu.
znači konceptualno, da se ne razmišlja odmah o tehničkoj implementaciji. Uopće nije bitan jezik, znači samo ono idejno na nekoj višoj razini kako nešto riješiti. Mislim da je to definitivno najbitnija stvar i to mi puno pomaže svaki dan, ono baš osjetno, tako da. Druga stvar koju bi naveo je, znači, testiranje. Prije su mi testovi bili nepotrebni, znači u smislu zašto bi testirao kod koji sam ja pisao. Mislim, pa valjda sam ga napisao da radi. Ali, evo, kolega Kru, na primjer, je me poprilično puno naučio oko tog testiranja i sad, dapače, to mi je jedan od uvjeta uopće da radim, je taj da pišem testove dok radim. Jer sam sigurniji u sebe dok developam i da nisam napravio neku grešku, ako sam uveo neku novu promjenu, novi feature, da znam da sve radi, da ne moram klikati ko manijak okolo po sajtu i provjeravati. Tako da, testiranje i sama potreba tog testiranja, mislim da je to velika promjena nego što sam prije. Kod standardi, dokumentacija, naravno, koliko je bitna, mrzio sam pisati dokumentaciju, to jest nisam ju pisao. Sad, isto, ja sam radio ovaj feature, volio bi napraviti dokumentaciju, da neko ko dođe nakon mene da vidi točno šta to radi, kako to radi, a ne da mora odgonetavati. I ono što bi još naveo u biti je samostalnost u radu, gdje ovdje od prvog dana, znači ja sam došao kao junior developer, nisam došao kao mid, nisam došao kao senior, ali svejedno od prvog dana, znači doslovce prvi dan sam deployao na produkciju u stvari, i to ne samo svoj projekt, nego sve tuđe projekte. Jer je ideja da ti u bilo kojem trenutku moraš moći deployat i ne smijete biti strah deployat. To je sad možda mala stvar, ali jednom junior developeru kad dođe deployment na produkciju je valjda najgora stvar, najstrašnija koja se može desiti, jer sve što si radio kad ode na produkciju, ono može puknuti, korisnici to vide, onda je panika, onda je frka, onda brzo to ispravljaju. Tako da, sami taj deployment me je dosta oslobodio straha u smislu, sve ok, znači tu je tim oko mene, ako nešto zapne pomoći će mi, nije uopće problem, ništa nije strašno, znači. I sloboda oko nekakve implementacije u biti. Kad radim na projektu, nikome ne radi mikromanagement. Znači imam apsolutnu slobodu napraviti implementaciju kako god ja hoću. Kako ja mislim da je dobro. Imamo code review-eve, ljudi prokomentiraju na code review, na pull requestu, gle ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo možeš promijeniti, ovo možeš bolje. Ali pored toga, znači to su sve savjeti, ali pored toga, znači na meni je kompletna sloboda kako ću ja nešto implementirati. Tako da to mi puno znači i to mi je isto tako puno pomoglo da promijenim uopće mindset razmišljanja. To nije ništa strašno, znači slobodan sam raditi kako želim. To je u biti to što se toga tiče. Sljedeći principu bi pričali o tipovima projekata koje imamo, ali to bi možda Toni mogu bolje objasniti, pa evo Toni ako hoćeš preuzeti. Pa da, u biti bih vam htio malo predočiti kakve mi to projekte radimo, kako to tu izgleda što se tiče te strane. Prvo bih samo htio spomenuti da znači što se tiče nekakve produkcije, imamo u biti dvije nekakve cjeline u firmi, jedna je ta nekakva marketinška, druga je ta produkcijska. Ovo sve što pričamo je vezano isključivo za produkcijski dio i u biti što se developmenta tiče, to se sačinjava nekakvih 30 ljudi. To su nekakav frontend, backend, mobile, QA, još imamo tu naravno design, imamo project management i u biti svi mi zajedno proizvodimo razne tipove projekta. Pa sad, bih vam malo objasnio u biti koji je to sve stil. Znači u početku naravno imamo nekakve čiste, mi zovemo prezentacijske projekte, gdje u biti naglasak je više na nekakvom smootnessu, dizajnu, ljepoti, samo da nešto ne zna jako dobro isprezentirati na najljepši mogući način, nekakav proizvod, može biti nekakvu ideju, bilo što, ali ajmo reći, nema tu toliko jakog fokusa na nekakvi hardcore development, više u nekakvom frontend i design smjeru. Radimo nekakve produkte, što recimo mi smatramo nekakvim produktom, imaju nekakvu strategiju, nekakvu zadaću koju rade, to može biti startup, to može biti tool nekog klijenta, to može biti neki alat koji se vrti oko cijelog njegovog poslovanja, on se može zasebno prodavati, mogu se subscriptioni prodavati, znači nekakva ideja cjelokupnog poslovanja kroz jedan tool. Takvih imamo dosta, uglavnom su to, ajmo reći, veći projekti, nekakvih 6 mjeseci do godinu dana razvoja,
koje onda, kažem, imaju kasnije strategiju, imaju kasnije dodatne feature, nadogradnje, ajmo reći, neki su onak dashboardasti, neki su malo jednostavniji, ali to bi bio nekakav drugi tip projekata koji radimo. Pošto imamo u biti dosta mobilnih aplikacija, znači u mobile svijetu radimo i na iOS i na Android razini, tu sa backend strane naravno je biti naš posao napraviti što bolji nekakav API. Kad kažemo API, to nekad zna biti jednostavno, u smislu nekakvih upitnika ili takvih nekih stvari, ali i bome proteže se sve do nekakvih raznih chat aplikacija, e-commerce aplikacija, isto cijelih velikih sustava sa, ne znam, tisuće i tisuće usera koji to onda koriste. I naravno u svemu tome postoje još nekakvi interni toolovi koje u biti koristimo za nekakav naš, rekao bi, quality of life. Znači to su od toolova za koje koriste naše, ne znam, računovodstvo, do toolova koje koriste naš HR, do toolova koje koristimo mi developeri interno, do nekakvih Slack integracija koje možemo naručivati hranu, rezervirati u kalendaru sobu za sastanke i takve neke stvari koje su više nekakav quality of life, ali u biti su jako, jako zanimljive za development jer znaju sve stvar sa 20 minuta na doslovno par sekundi. Ono što nisam recimo tu spomenuo je nekakve marketing support projekte koje su u biti nekakav layer između marketinga i developmenta, to najčešće znaju biti nekakvi natječaji, nekakve igre, nekakvi upitnici i nešto tom slično. Pored toga još imamo, ja ih zovem data crunchere, znači to su najčešće veliki projekti koji uzimaju ogroman nekakav skup podataka i onda ga obrađuju i izbacuju van nekakve druge outpute. I to je isto dosta zanimljivo na backend razini, u backend svijetu. I u biti, što se tiče projekata, postoji još jedan tip koji smo znali raditi, to mi zovemo recimo interaktivne aplikacije. Radili smo za nekoliko muzeja, recimo, aplikacije, to su tipa, ne znam da li ste možda vidjeli, ima u Tkalči, znači dođeš, klikćeš na interaktivni kiosk, ti sad tu nešto ili igraš ili skupljaš bodove, postoji nekakva top lista, znaju se često integrirati sa nekakvim NFC-ovima, Bluetoothima i takvim nekim stvarima i to je isto dosta zanimljivo sa nekakve development razine. Što se tiče veličine projekta, tu stvarno ne bi mogao odrediti nekakav spektar. Znači, postoje projekti doslovno od 5 dana, postoje projekti od mjesec dana, postoje najveći projekt do sad koji smo napravili, ja mislim da je bio kao od početka do kraja 1,5 dana, dok neke projekte, recimo te produkte koji su dugoročni, imamo već 3-4 godine čak. I u biti to bi bilo nekakav tip projekata koji mi tu radimo i sad bih vas predao natrag Filipu da vam malo objasni u svojih 6 mjeseci što je on stekao na razini, recimo, kulture i atmosfere tima. Koji je Filip? Ja bih se samo kratko vratio na ovo što je Toni spomenuo, Slack integracije. Znači, kad sam došao ovdje prvi puta, bilo mi je apsolutno nevjerovatno da na Slacku možeš, ne znam, rezerviraj sobu tu i tu minute da je rezervirano sobu. Ili da možeš na rutinu preko Slacka, samo toliko sam htio spomenuti. To mi je bilo mind blown kompletnije. A mislim jednostavno, Slack integracija nije to sad problem ali... Dobro, uglavnom, još sljedeće, to je zadnje u biti što bih spomenuo, znači kultura u firmi, to je, ja mislim, meni glavni razlog zašto sam uopće došao ovdje, jer to, kad sam vidio ljude i tu kulturu u firme, to mi je bilo nevjerovatno. Ono što bi nekako rekao je da ekipa ovdje svi su pozitivni, svi su izrazito pozitivni, svi su željni znanja, sve ih zanima, znači, šta radiš, što znači, ti mogu kako pomoć. Kako si to složio, kako si riješio onaj problem od jučer. Jednostavno teško je to opisati u biti, ali svi su toliko pozitivni, toliko su nabrijani da to i tebe onda drive kao osobu dalje. Tako da evo, ja sam tu baš lijepo ugodno se osjećao i mislim još uvijek se osjećam ugodno. Rekao bi u biti curiosity, evo, curiosity je nekako, mislim to i je u principu službena od firme nekakav, kako se to kaže? Ideja, da, nekakva misija, vizija, šta već, politika, ali to se vidi, stvarno se vidi, znači se kroz selekcije takvi ljudi filtriraju jako dobro. Imam ono što sam rekao da ću pokazati jednu sliku, znači
mjesec dana. Zašto sad ovo pokazujem? Zato što mislim da ova slika u biti opisuje savršeno. Imamo malo tehničkih problema. Evo ga. Savršeno u biti kak ekipa ono brije ovdje. Kolegica koja stoji, jaka legenda. Znači, ima neki problem i sad sjedi na terasi, puši cigaru i kako da to riješimo, i doslovce kako jedna po jedna osoba su dolazili zapali cigaru, tako su ostajali i kao, pa čekaj, je bi mogla ovo, je bi mogla ono, pa jesi probala ovako, jesi probala onako. Na kraju smo u jednom trenutku shvatili da ovo nema smisla, upalili smo točenik, izvukli smo van ploču i jedno do 8:30 na večer, smo tu pili, ispisivali razne stvari. Ali cijeli taj proces gdje ti svi žele pomoć i svi ostali, mislim, na poslu, praktički na poslu, ostanu na 3 sata kasnije, problem i žive u to, ja ljubim sam tu kulturu, tako da je to ta slika. Pored. Znači... Prebaci samo sekundu, prebaci samo na drugi net, sad radi dobro. Šta? Ne, puci. Da, evo, znači, također imamo i spontanuše koje su petkom, mada, obzirom da su svaki petak više nisu spontanuše, ali zna biti spontanuša utorkom, srijedom, to u principu ja najviše drajvam ovdje u firmi, utorkom da ostaje se piti to. I to je više manje to u biti što se kulture tiče. Ljudi, ne znam, rade na sebi, rade na sve što taknu, pokušavaju poboljšati. Na kraju krajeva imamo službeno, znači imamo te kao Q time, znači quality time, gdje ti sa svojim voditeljem jedanput mjesečno ili sa direktorom jedanput mjesečno imaš sat vremena, rezerviraš, pričaš o čemu god hoćeš o pahuljicama koje imamo u firmi, hoćeš o, ne znam, koliko pive ima, do problema koji te muče, do onog što ti je pozitivno, ono što želiš, ne znam, poboljšati, bilo što, uopće nije bitno. Znači, ideja toga je da nema teme, nego da kažeš što ti je na duši, što ti je na umu. I tu na tom quality time u biti se najviše problema riješi odmah prije nego što postanu problemi. Jer se identificiraju nekakve stvari koje se dešavaju i odmah se u samom korijenu srežu. Tako da evo, firma kao firma i ljudi kao ljudi rade na sebi, rade na svemu oko sebe, znači da poboljšaju. Tako da, mislim, evo, ova slika najbolje to opisuje. To je to. Evo, ne znam, imamo oglas za posao, što sam pokazao bio na početku, bio sam stisnuo slajd. Što sam? Imamo otvorene pozicije, oglas za posao, tražimo znači software developera, junior, mid i seniora, tražimo software developera in test, to je kao quality assurance. Javite se, bit će mi drago ako se javite, nadam se da ćemo neki od vas i vidjeti ovdje i ako imate, ne znam, nekakvih pitanja, slobodno sad pitajte. Samo bih htio napomenuti, prije što krenemo odgovarati na pitanja, da ako netko želi, slobodno se može javiti meni ili Toniju, dolje su mailovi, ili nas pingajte na PHP Meetupu, često smo tamo, da dođe na pivu ovdje. Nakon radnog vremena možemo se skupiti, otići na terasu na pivu, popričati ako vas nešto zanima, možemo vam pokazati malo firmu kako izgleda, kakve lijepe meeting roomove imamo. Tako da. Ja sad, što se tiče pitanja, samo da pogledam. Okay. Koji je najzahtjevniji projekt u ovih 6 mjeseci? Meni osobno ili općenito? Znači, meni osobno, ja sam na jednom projektu koji se bavi američkim školstvom. I to je jedan veliki product projekt koji baš je kompliciran i na frontendu, ima puno logike i na backendu. Puno logike, do te mjere da ja isto dijelom frontend logiku radim. Meni osobno je to najzahtjevniji projekt, mada mislim da sad uskoro ću dobiti jedan malo zahtjevniji, a to je integracija vanjskih servisa, CRM-ova i to sa nekakvim našim internim servisima, to je baš heavy back, nema ništa frontenda, to matematika, financije, novci i tako dalje, tu uvijek budu neki bugovi sa novcima kad se konvertaju. Tako da evo, meni osobno to je taj najzahtjevniji projekt, mada vjerujem da ako pitaš nekog drugog, on će ti reći možda nešto što je on radio. Pa mogu se ja to samo biti malo ubaciti, znači ima u biti 2 jako slična pitanja, pa bi samo biti ih malo razdvojio. Znači jedno je koji ti je
najzahtjevniji projekt, u biti to pretpostavljam da je pitanje direktno Lacu, na što je sad odgovorio, a u biti drugi je najkompleksniji projekt koji ste do sad radili s backend strane. Znači ovo mi zvuči kao da nije samo kao za Laca, nego općenito, pa bi u biti naveo, ima par njih, znači jedan od njih je bio taj u biti muzej koji je u Kuvajtu, znači to je bio, ja mislim, 1.5 godina projekt, 33 aplikacije i to jako puno ima i nekakve interakcije i touch screenova i čudnog fronta i čudnog backa i raznih CMS-ova, tako da i to je nešto što u biti tamo stoji i nije online, tako da je to bio dosta zahtjevno po tome. Da, ovo što spominjala su biti još ima i Kinect u toj priči, znači bio je nekakva 3D kamera, tako da u biti dosta toga je bilo s te strane zanimljivo. S druge strane, u biti imamo jednu kripto platformu koju trenutačno razvijamo, koja je u biti isto skuplja sa hrpe exchange-ova i onda generira nekakve grafove, outpute, u biti cijela platforma za cijela jedna kripto platforma. I to bi bilo recimo dva dosta jaka projekta sa nekakve backend strane. Još jedno pitanje, koje sve tehnologije i jezike koristite? Pa ja bi to rekao ovako, znači nekakav glavni alat su nam PHP, MySQL, MariaDB, nekakav sekundarno, odmah do njega je Node.js. Znači to su nam nekakva dva glavna alata s kojima mi u biti baratamo i volimo se okušati u drugim tehnologijama, imamo projekte koji su iznimke, koji onako, ok, ovo bi bio super tool za riješiti taj problem, ovo bi bili neki glavni, ali nije baš da se toliko bojimo novih jezika i tehnologije. Mogu ja odgovoriti na ovo pitanje za PM-a? Može. Znači, evo, pitanje je, kažeš da je PM tu da omogući da stvari idu kako spada. Da li mogu to malo objasniti konkretno? Ok. Znači, PM je tu u principu da on raspodijeli taj posao, taj projekt na manje taskove, na podtaskove i tako dalje, ali šta se dešava? Dešava se to da točno se zna ko šta radi i točno se zna prioritet kad se šta treba napraviti. Tako da skoro nikada se do sad nije desilo da sam ja trebao napraviti nešto što kao preduvjet ima, ne znam, neki frontend dio, pa ne znam, sam ja možda bio spriječen da to obavim. U tom smislu sam mislio. Znači, također, rokovi, ja iskreno ne znam koji su meni rokovi. Znači, PM je tu da se brine o rokovima. I politika firme i politika projekt managementa kao odjela je da developeri praktički ne znaju za rokove. Znači, oni znaju kad je deploy, sve to ok, ali ne znaju za rokove, ne znaju da je nešto hitno, bitno i tako dalje, jer ih se, nemojte opterećivati developere sa tim stvarima, to je stvar za PM-a. To je druga stvar. I treća stvar, šta to točno omogućuje PM, znači, nebrojeno puno puta ja kažem PM-u, gle, ok, ja razumijem da je to od klijenta zahtjev, ali to jednostavno ili nema smisla ili jednostavno bi nam otišlo van scope-a ili ne znam, ne slažemo se u biti oko toga. Unatoč tome što je klijent uvijek u pravu, PM je tu da proba na nekakav najbolji način handla tu situaciju i da kaže klijentu onda povratno, ok, ali sa naše strane, znači, ne znam, developer kaže da je to i to. Možda to ne bi trebali sad raditi ili možda bi to trebali malo drugačije obaviti i slično. Evo, nadam se da sam uspio odgovoriti na pitanje. Ako nisam, slobodno, mislim, postavio još jedno. Ja bih se sad malo vezao za ova neka nova pitanja. Znači, jedno od pitanja je koje su neke mogućnosti za napredak u firmi. To bi nekako objasnio kroz, ne znam, najbolje možda kroz nekoliko primjera. Znači, što se tiče samog backenda, tu imamo u biti relativno dobro raspisanu strukturu. Znači, kao studenti možete doći kao nekakvi interni, onda postoji junior developer, postoji mid-level developer, postoji senior developer, ima team lead, senior, lead developer i head of development. To bi bilo nekakav scope kompletne strukture koja danas postoji na razini, recimo, backenda. Ono što je dosta meni interesantno, ja sam tu, recimo, dosta dugo u firmi, to bilo 8,5 godina, gdje sam vidio doslovno ljude koji su došli kao studenti, a sada su ili na vrlo visokim ili na vrlo interesantnim pozicijama, tako da u biti rekao bi da tu ima jako puno prostora za nekakav razvoj. Nekako, kako ja to vidim je, ako si voljan, imaš želju i imaš viziju i znaš kaj hoćeš jako,
dobre metode za iskoristiti to imamo. Evo, ne znam da li sam ti uspio odgovoriti na pitanje, ali potrudio sam se. Drugo pitanje je spomenuti... Evo, mislim da bude mi onda to i ja preuzeo. Znači, pitanje glasa, spomenuo si prednosti, koji bi bili nedostaci rada, izazovi rada u The Guardianu? Pa sada, ovako, prvih 30 sekundi, minutu, bi rekao, znači, to je nešto što biti znamo, nešto što smo pokušavali, ali nekako nije baš uspjelo, znači taj remote rad, to je nešto što bi ovako mogao odmah navesti. Nismo setapirani za full blown remote rad. U principu, naša vizija je nekako da je tim puno jači ako su svi u istoj sobi, da je tim puno jači ako imaju nekakav direktan, da se mogu fizički sastati za neki projekt, da stvari jednostavno idu brže. Apsolutno se slažem da je to moguće izvesti, ali jednostavno nismo išli u tom smjeru. Ja jedan nedostatak. Evo, jedan nedostatak. Da, znači, evo, iz moje perspektive nedostatak, na primjer, je granica između backenda i frontenda. Što se mene tiče, meni backend osobno završava u trenutku kad ti možeš testirati svoj API sa Postmanom ili sa nečim sličnim, ali opet ja kao developer ovdje moram raditi nekakve frontend dijelove, ali ne frontend kao CSS i tranzicije i tako dalje, nego frontend u smislu, ne znam, nekakve frontend logike baš, Ajax i tako dalje. E sad, ne znam, kolega pored mene, znači on uživa u tome, njemu je to super, meni osobno nije, ja bih volio da to neko drugi radi, ali eto, to bi po meni još bio nekakav nedostatak, tako da... To je to. Dobro, idemo dalje sa pitanjima. Evo, sljedeće pitanje je ovako od Vilima, znači spomenuo si da se radi na konstantnom razvoju ljudi, možete malo više opisati, na primjer, kako se postavljate prema željama ljudi u timu da bi htjeli u nečemu napredovati, prihvaćanje generalno ideja u timu, edukacije. Ono što bi tu volio spomenuti je upravo što je Lac malo prije pričao, znači nekakvi quality time-ovi, da svi imaju otvoren kanal prema svojim voditeljima, da svi imaju otvoren kanal prema našim direktorima, prema nekakvom HR-u, znači sve te neke stvari su apsolutno otvorene i pokušavamo, ako ništa drugo, pričati. Neke stvari je apsolutno moguće riješiti, neke stvari kao firma nismo u mogućnosti riješiti, neke stvari su možda jednostavne, neke su kompliciranije. Ono što se trudimo je bar poslušati nekog, pokušati raspraviti što sve treba da bi ta ideja zaživjela, koje sve korake mi moramo proći da bi konkretno do te ideje došlo. Što se tiče edukacije, isto što je Lac spomenuo, znači glavna ideja tih naših edukacija je da se trudimo dići standard cijelog tima jako brzo ako neko nešto zna jako dobro. Znači imamo, ne znam, jednu osobu koja jako dobro zna VR, development, sad malo karikiram, ali ajmo tako reći. Naša ideja je da održi tu edukaciju, možda čak i u nekoliko partova, pa da u biti cijeli tim ima bar nekakvu ideju kako se takve stvari radi. Znači, to bi bio nekakav način. Koliko novih developera tražite? Ja to ne znam. Trenutačno imamo 2 pozicije otvorene. Jedna pozicija je software developer i u principu tražimo tu cijeli spektar developera, znači juniora, nekakvog middla i nekakvog seniora. A što se tiče software developera in test, to bi bio osoba koja u biti supporta developere i na način da pokušava implementirati sve best practice, što više toga automatizirati, u biti je dio nekakvog QA tima koji se onda bavi dizanjem standarda cijelog tima i tu tražimo jednu osobu, recimo nekakvog middle levela. Znači to bilo kao 4 ukupno, ali? Cirka. Okay. Opa, samo sekundu, bilo je neko pitanje, ali mi je pobjeglo. Samo sekundu. Pitanje... Možda bi ja to mogao najbolje odgovoriti. Znači, pitanje je da li imamo neki proces za nove članove tima, da se oni lakše naviknu i nauče internim procesima. Pa obzirom da sam relativno nedavno to prošao, da, ima. Znači, što mi je isto bilo veliko iznenađenje.
da prvi radni dan u principu dobiješ jedno 1.500.000 mailova od svih živih odjela sa svim živim dokumentacijama i to. I dobiješ jedan glavni dokument u kojem sve piše i koji linka dalje na ostale dokumente. Doslovce počevši od, ne znam, kako si namjestiti Wi-Fi, koje su šifre za Wi-Fi, do, ne znam, pokupi majicu na tom i tom odjelu, do brendiranu majicu The Guardian, do, ne znam, nekakvih alata koje koristimo, do nekakvih, pa GitHub, na primjer, imaš dokumentaciju, koje projekte se koriste, na koji način se setupiraju, imaš kompletni, znači sve po redu setup kompjutera, to jest environmenta. Tako da, da, ima i po meni je jako dobar taj cijeli proces kao onboardinga. Još na kraju svega te HR lijepo pita, pošalje ti mail i kaže ocijeni mi proces onboardinga, šta je bilo dobro, šta je bilo loše, tako da očito još radimo na tome, što mi je uvijek drago vidjeti. Konstantan feedback. Znači za sve, doslovce za sve, konstantan feedback od zaposlenika ka kadrovima. Tako da. Evo, možda. Ajmo ovako, odgovorit ćemo još na onda ta dva pitanja. Pa, tu isto pitanje. Da, baš gledam. Znači ovako, imamo još dva pitanja. Jedno je u chat, bilo tako da ću i njega pročitati. Pitanje je sljedeće. Što očekujete od junior backend developera po pitanju znanja i skillova? Onako okvirno, hvala. Ono što ja gledam kao jako bitno, osobito kao mladim developerima, znači doslovno postoji velika razlika u nekakvom spektru razmišljanja, pa bi čisto to naveo. Pošto mi uzimamo i puno studenata, uzimamo i puno junior developera, middle developera, znači doslovno se vidi razlika ako je neko kao junior možda manje tehnički potkovan u danom jeziku, ali je užasno motiviran naučit, ima onak želju za novim stvarima, zanima ga kako što funkcionira, to se najčešće ispostavilo kao jako dobro, jer biti osoba, tehnička znanja su nešto doslovno što se može naučiti i ako je osoba motivirana i voljna to naučiti, to je nešto što počne upijati. A onda kad se razvije, znači u godinu dana, to je osoba na razini bez problema nekakvog mid developera. Tako da, evo, ne znam da sam ti uspio odgovoriti na pitanje. U principu, šta? Znači želja za učenjem, za razvojem, minimalno. Nekakva, ajmo nazvat, iskra za development. Da. Pa to je ono što smo spomenuli, to je što sam spomenuo u kulturi firme, znači curiosity, znati želja, hoću udariti to nogama, hoću naučiti, hoću vidjeti to. Možda to je glavna neka nota u biti. Da. I u biti zadnje pitanje, kaže ovako, napisao si na IT Jobs da vam je x ljudi otišlo. Kaj ste poduzeli da se to ne događa? Super pitanje. Znači, ono što smo poduzeli je da smo u biti u suradnji sa našim HR odjelom iskoristili jednu metodologiju koja se zove SCORE, ako se dobro sjećam. I u biti kroz razne situacije, kroz razne stvari koje su nam ljudi govorili i na izlaznim razgovorima i možda ovako sa strane. Znači, skupili smo nekako sve moguće informacije zbog kojih su potencijalno ljudi otišli. Sve smo to skupili i to je bilo jedna ogromna ploča raspisana sa hrpom stvari i doslovno smo za svaku napravili nekakav plan u sljedećih 3 do 6 mjeseci kako ćemo mi to u biti riješiti. I mislim, trenutačno ne bi ulazio u nekakve konkretne detalje plana, ali ajmo reći da za svaku stavku ima detaljno opisano tko je odgovoran, što mora napraviti i koje su nekakve mjere uspješnosti, da li je to i to napravljeno. Tako da, eto, to bi bio nekakav odgovor na to. Dobro, hvala ljudi. Eto, hvala vam svima što ste došli, drago mi je da ste poslušali ovaj webinar. Još jedan put podsjetio bih vas samo da, znači, ako netko hoće, ako je zainteresiran, pošaljite mail meni ili Toniju. Vidjeti iznutra malo kako to izgleda. Da, idemo organizirati neku pivu na terasi, nakon radnog vremena, popričati, pokazati malo film. Slobodno se javite. Da, eto, tu smo, tako da cijenite na PHP Meetupu, ako nas sretnete. Tonija ćete prepoznat sigurno, mene možda ne. I to je to. Hvala na slušanju ljudi, pa se vidimo, čujemo. Pozdrav. Bog.